Ukertong shimet nanong krem ubadeiru unong yalam bahakmat ke UDP uba bento lanong uloong baula sya le ben shisha hakinong yalam ke UDP kibala pendu tiket yu una ke benta kini ke election MLA. Habakrem ikla pathai kubor uloong bakathan nong krem kalasya e ben bun bha kamtam habedei bat karep karyang. Bat kubur ha na kabenta jungki. Ngelak setai bat commission na kabenta jungki. Bangandawan mga setai ngan wanda ke jingkelah ke kraw. Karep karyang. Nomor karep karyang setai ke long bay. Tau ukubi umuli fan kita. Sedang ruh takut ruh tak. Ngelak mga setai na kendet kat kani ke luom kawa kat kani ke kendo ke basbo. Boleh ulai ki boleh tambah suara kami, boleh ding suara kami. Di commission dia kalau bangan pay ba kin sedang nak berrep suara setai ladang awan mengaku memilih ngenyalamnya ke sarkar ya ke terat juga horticulture begini pay setai. Nang ba mendai su utang nak kini ki arjat lajat ki jingrep jur begirep lekin yo ada no suara. Ngala keren du spang fasya, ngala keren kiwe kita jingrep, ngala keren spang kari jingri. Mo kini siar kini belang kini masih kini siang bak bentar di dokhab bentar. Tengah keren ru kata kementar. Tekamut kejingin jugi kan sakela kelam artatin dengan poin mengasihtai ko memedi. Kisamla bablingan dat, bun bag samla bailakai. Ngala elam ki coach, Arnold ki coach, ngala elam ka arterik jong ni munai. Arnold ki coach ngala elam ban ay ki samla ki ba shat ki ba khlan ki ba he ki ba don stamina si bun kal air ko bun ka jing khlan ki bun mo kum ki brio ki ba shop si jakarep sanu kudong kan penbiang ki ya ka proper coaching ya ka jing kai ki ba biang da ki coach ki belum qualified ngala ela maka arterik ki ba bun kina samla ki community bat ki sutrat ba pada da poin nga sitai kini ki jing tubu bro kin satrai kam ngampoi berkat dengan poin kuat ngampoi berkat siang ada ni kinok seng jadi UDP kat kendai sepak kendai punya mengangan duk haki beri ki bamdan nak UDP kata kapor kini ki beri ki bamdan nak UDP kata kapor kila le bench saya ini le bam hap kim kan syuk tak buram rukan namla aban plat di doktor Don Kupar arajar pra don ki balik part tiket yang ai tiket no yang ni ba bendom long syuk Doktor Don Kupar Roy wah kuno Presiden Barim jungi. Ngadang lak baduk ya ke konstituensi, ngadang lak baduk ya ke seat, ban ya ke baduk iba bendo. Penting ngajok. Kiram kita balik pat tiket ngajok pengar. Ini asyuk nang no, yo Presiden bakum Doktor Don Kupar Roy. Ini pemerintah maaf dengan I'm sorry. Nampai besar begini.